많이 먹어요. Гой хоол идэх юмсан тий. Харин тий. Анаараа яриад үцхүү. Дэмжижээ. Анаа жаалах бах өө. Яриад үцхүү. Хин. Би юу? Юм болгоод дандаа би яачих цаа ярихаас. Тэгээ хоол идэх гоё штэ. Хоолч гоё л доо. Байна. Оо тий ана. Бид нар тавуулаа өнөө ана тий. Та цайны цагч болж байгаа байна. Бид нар жоо өсөөл. Тэгэл та. Бид нар тий одоо юу? За ана. Хүй, Макс модер шууд хүрээд ирэх гэж нөө одоо. Yes! Атгаа босоорой. Oh, you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Your girl just kissed a girl. За хичээдүүд нь сайн уу? За. Их чинь хоолын захиалцсан шүү за. Үу тийм үү? Ямар гоё хэлсэн бэ? Ихээр нь хараад заяа. Хүлээж дискүүнэ байна. Ямар гоё газар вэ? 식사를 합시다 just like that. Just like that. 밥 먹고 합시다 just like that. Just like that. 식사를 합시다 just like that. Just like that. 식사를 합시다 just like that. 우리는 못 말리는 식탐 대왕. 아침 먹고 땡, 점심 먹고 땡. 창문을 열어보내 비가 오는데 이런 날엔 바삭한 파전이 땡기네. 거기에 막걸리 한 잔 기가 막히네. 아침은 나만의 모닝 셋 프렌치 토스트. Энэ юу гэдэг юм бэ? Пулгуги аль дээрх мах гэсэн. Миний дүүнэр ер нь хаана ирснээ мэдчихэв нөө. Макс мод. Хансан ресторанд ирсэн. За хансан гэдэг нь болохоор дүүрэн хоолтой өнөр бүлээрээ сайхан хоол ундаа ингээд идээд сайхан аз жаргалтай байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яасан бах нь? Дүүнэртэй хайртай болохоор их чинь нэмчээ авчирсан биз шүү дээ. Тэгвэл бид нар тайртай юм байна л да. Ана энэ юу юм? Загас юм уу? Наа чи мэрэ гарсан. Газар дундах тэнгисээс яг монголчууд биднэрт зориулаад хансан ресторан тэр холоос яг өвлийн уйлалт ингээд загснууд авчираад биднэрт ингээд зориулаад бэлтгэсэн байгаа байхгүй юу? Одоо олцсон дээр нь төдөөс яг сайн эцэг. За ана. 엄마 누나 모셔다가 한솥밥 집밥이 너무 그리워 한 숟갈 묵은지 찢어서 집돼지 고기에 먹은지 오래된 그 맛을 다시 맛볼 순 없는지 간장게장 껍데기에 밥 비벼 겨울 김장 깍두기가 잘 익어 우리 어머니 이름을 불러본다 맛의 여왕 김말자씨 현실은 라면에 햄버거 인스턴트 패스트푸드 난 다 먹어 안 먹어보려 애쓰지만 주변에 사방에 널린 MSG 맛 하늘 전 따지 가마솥에 누룽지 거북이 토끼가 산길에 쫓기는 그런 내 입맛 더 이상 참을 수 없어 나를 막을 순 없어 붙잡면서 내 입으로 들어와 초코 시럽처럼 달콤한 너는 아찔해 나를 미치게 만들어버려 어서 나에게로 와 오리 구이처럼 담백한 너를 가질래 너를 한 입에 꿀꺽 먹어요 신명나게 먹어요 멸치국수 우동
끓여낸 육수 지화자 좋다 얼씨구나 철수 먹어요 나와 함께 먹어요 영철수 everybody A few moments later. Хүш манайхаа тэр Макс Молли хансан дээр эцээд амар гоё бодож болж тий. Өөдөөс баг ярьж ийл ш. Харин тийм бүр ёо. Анаар ороод өцгөө. За одоо би ёстой анил уу ярихгүй шүү. Ярьчааш дээ чи. Ярмаар үл. За за. Байна нэ.